uko amateka y'u Rwanda yandikwa hari amazina adashobora kwirengagizwa. Kayumba Nyamwasa ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu bihe bikomeye by'igihugu, kuva mu rugamba rwo kubohora igihugu kugeza ku mpinduka zatumye ahindura icyerekezo. Ubuzima bwe ni nk'igitabo kirimo ibice byuzuye ubutwari, impaka, amayobera n'imivurungano y'ubutegetsi. Kuri bamwe ni intwari, ku bandi ni umwanzi, ariko kuri kwibi byose kwishe mu isesengura ridafite amarangamutima. Uyu munsi turasesengura ubuzima bwe, aho yaturutse, inzira yanyuzemo, impamvu zamuteye guhindura umurongo n'ingaruka z'ibyemezo bye ku gihugu cyamubyaye. Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka w'1962 mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni umwe mu bana bavutse mu bihe igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge ku ya mbere Nyakanga 1962. Nyuma y'imyaka mike avutse, we n'umuryango we bahungiye muri Uganda, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bahigwaga n'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere. Aho niho yatangiriye ubwana bwe mu nkambi z'impunzi, aho ubuzima bwabaga ari urugamba, ariko bagahora bwibutsa icyizere cy'ejo hazaza. Yize amashuri yisumbuye muri Uganda, maze akomeza kugaragaza ubuhanga n'ubushishozi butari busanzwe. Yakomereje amashuri ye muri kaminuza ya Makerere University, aho yize ibijyanye n'amategeko. Mu myaka y'1980 ubwo impunzi z'abanyarwanda zari zitangiye kwiyegeranya kugira ngo zigarukane uburenganzira bwazo, mu 1987 hashinzwe ishyaka rya Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi, ryari rigizwe ahanini n'impunzi z'abatutsi bari mu mahanga muri icyo gihe. Kayumba yari umwe mu rubyiruko rwabaye imbarutso y'iyo nkubiri. Yinjiye mu ngabo za NRA za Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda, akora cyane kugeza agize ipeti rya majoro. Yari umusirikare w'inararibonye waharaniraga igitekerezo kirenze isasu, ahubwo amahoro n'impinduka. Mu 1990 ubwo RPF Inkotanyi yatangizaga intambara yo kubohora igihugu, Kayumba yari umwe mu bayobozi b'iyo ntambara. Yagize uruhare rukomeye mu kuyobora ibikorwa bya gisirikare byatumye Inkotanyi zitsinda intambara ku wa 4 Nyakanga 1994. Nyuma yo gufata igihugu, Kayumba Nyamwasa yahawe imyanya ikomeye mu nzego z'umutekano. Yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza n'umutekano w'imbere mu gihugu, Director of Military Intelligence, aza no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Staff of the Rwandan Defense Forces. Yarazwi nk'inkorokoro ya hafi ya Perezida Paul Kagame, ariko hagati aho hatangiye kugaragara amacenga y'ubutegetsi, imyumvire itandukanye n'impinduka zashyamiranyaga imigambi yaba. Mu 2004 yoherejwe kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bihinde, icyemezo cyasobanuwe na benshi nk'ihungabana rya politiki n'igisa no kumushyira ku ruhande. Mu 2010 Kayumba Nyamwasa yahungiye muri Afurika y'Epfo, aho yavugaga ko ubuzima bwe bwari mu kaga. Bidatinze u Rwanda rwatangaje ko yamaze gukora ibyaha birimo kugambanira igihugu, rusaba ko yafatwa. Mu kwezi kumwe gusa ahungiye muri Afurika y'Epfo, hari abagerageje kumwicira i Johannesburg. Yarashwe amasasu menshi, ariko Imana iramurinda ararokoka. Byateje impaka ndende mu rwego mpuzamahanga, bigaragaza ko ubuhunzi bwe bwari burimo imvano y'umwiryane mwinshi. Guhera ubwo yakomeje kugaragara nk'umuhezanguni ku Rwanda, abinyujije mu ishyaka rya Rwanda National Congress RNC, rifatwa nk'iriharanira impinduka mu gihugu, ariko rikumvikana nabi ku butegetsi bw'i Kigali. Mu gihe Kayumba yari mu buhungiro, u Rwanda rwari rukomeje kwiyubaka mu buryo bw'ubukungu, ndetse runakomeje gushimirwa ku rwego mpuzamahanga, ariko hakomeje no kugaragara igitutu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyaka RNC n'abaririmo nka Kayumba bashinjwaga n'u Rwanda gushaka guhungabanya umutekano warwo, gushishikariza abantu gukora imvururu n'ibikorwa by'iterabwoba. Abamushyigikiye bo bavugaga ko ari intwari kuko yahisemo kwanga ubutegetsi budaha umwanya itandukaniro ry'ibitekerezo. Kugeza ubu Kayumba aba muri Afurika y'Epfo, aho akomereje ibikorwa bya politiki n'ubuhunzi, nubwo agenda acishwa bugufi mu itangazamakuru, akigaragaza gake. Imbaraga za RNC n'izindi mpuzamashyaka zishyize hamwe zihora zigerageza gusimbuka igitutu cy'ibihe. Ubuzima bwa Kayumba Nyamwasa ni urusobe rw'inkuru z'amarira, icyizere, intambara n'impinduka. Hari abamubonamo umwanzi, abandi bakamufata nk'intwari, ariko igihari nuko yanditse izina ku mateka y'u Rwanda mu buryo butavugwaho rumwe, ariko budashobora kwibagirana. Ubunzi bwa Kayumba Nyamwasa bwabaye nk'umutwe w'inkuru nshya ku buzima bw'u Rwanda na Afurika y'Iburasirazuba. Mu buhungiro bwe, Kayumba Nyamwasa yafashe iya mbere mu gushinga Rwanda National Congress, izwi nka RNC, mu 2010, ari kumwe na bagenzi be barimo Theogene Rudasingwa, Gerard Gahima na Patrick Karegeya. Abo bose bari mu bantu b'ingenzi mu buyobozi bwa RPF Inkotanyi.
ariko baje gutandukana n'ubutegetsi bw'i Kigali. RNC yaje kumvikana nk'ishyirahamwe ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kagame, ariko Kigali ikaryita irya gisirikare ry'abagizi ba nabi n'abagambanyi. Muri ibyo bihe hatangiye kugaragara ibikorwa bikekwa byo gushaka guhirika ubutegetsi, gukorana n'imitwe itikaje intwaro nka FDLR ndetse no gucengeza amatangazo y'ubwiyemezi muri diaspora nyarwanda. Kwa 31 Ukuboza 2013, Patrick Karegeya, umwe mu bashinze RNC wa hafi ya Kayumba Nyamwasa, yiciwe muri hotel i Johannesburg. Iperereza rya Afurika y'Epfo ryemeje ko bishobora kuba bifitanye isano na politiki yo mu karere. Kayumba Nyamwasa wari inshuti ya hafi ya Patrick Karegeya, iyo nkuru imugezeho byabaye nk'inkuba imuciye mu mutwe, ariko ntacyo yatangaje cyane, ahubwo yasabye abamushyigikiye kwiyemeza kurushaho. Iyo nama y'iyicwa ry'inshuti ye n'ubugizi bwa nabi bwakurikiyeho ku banyarwanda bari mu buhungiro byaje gukomeza gukaza umwuka hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ndetse n'amahanga. Afurika y'Epfo yakunze kutishimira ibikorwa by'iperereza rihabera byitirirwa u Rwanda, kuva ku kugerageza kwica Kayumba Nyamwasa kugeza ku rupfu rwa Karegeya. Abategetsi ba Afurika y'Epfo babaye nk'abacitse intege. Kayumba Nyamwasa akomeje gukorera politiki ye muri icyo gihugu, ariko nta mutekano usesuye, akenshi asohoka arinzwe bikomeye, akemera ko ubuzima ari gucamo ari ubw'igihe gito ariko burimo icyizere kinini. Mu gihe Kayumba Nyamwasa ari mu buhungiro, u Rwanda rukomeje gutera imbere mu bukungu, mu buzima, mu ikoranabuhanga no mu isuku. Rwahindutse icyitegererezo muri Afurika, ariko iryo terambere ryagiye riherekezwa n'igitutu gikomeye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko demokarasi y'u Rwanda ifite inkombe, mu gihe ubuyobozi bubagaragaza nk'abashaka gusenya igihugu. Mu bantu nka Kayumba Nyamwasa usanga harimo igitekerezo cyo kuvuguruza uko ibintu biri. Uyu munsi Kayumba Nyamwasa nta kigaragara cyane mu bitangazamakuru, ahaba muri Afurika y'Epfo akomeje gutekereza ku ishusho y'u Rwanda ashaka, asigaye yibanda ku kwiyubaka no kuganira n'abanyapolitiki bo mu mahanga mu ibanga rikomeye. Hari bamwe bemeza ko ashobora kuba yarahuye n'ihungabana ry'ubuzima, abandi bakamufata nk'ukiri gucengera no gutegura neza ikinyoma cyubakiye ku mateka y'inkomoko n'ubutegetsi bw'ikirenga. Abantu baracyari mu rujijo. Ese Kayumba ni umucunguzi utavugwaho rumwe cyangwa n'umugambanyi wagiye atatira ibanga ry'ingabo n'igihugu? Mu Rwanda bamwe baracyamwita umugambanyi, abandi bati wapi. Ariko nk'uko amateka y'isi yose abivuga, impinduka z'abantu nka Kayumba zifata igihe kugira ngo zisesengurwe ku kuri kuzuye. Hari abazahora bamwibuka nk'umusirikare w'intwari warwanye intambara y'ubwigenge bwa kabiri. Hari n'abazamufata nk'uwiyambitse ikoti ry'itandukaniro kugira ngo aryozwe ibyo yananiwe. Mu mateka hari amagambo yanditswe ku bikuta, ku mpapuro ndetse no ku mitima y'abantu. Kayumba Nyamwasa ni kimwe n'abandi bahunze igihugu, yanditse aye ku mpamvu atavuga ariko izivugira. Twese turibaza tuti, ese umunsi umwe azagaruka mu gihugu cye cyangwa amateka azamushyira mu mwanya w'uwabaye kure, aho inkuru ze zivugwa gusa nk'amayobera?